Wewe watu wenua kwa kana mambo kanesa hekane ndo watu wanyelela kalivo metambo ni kilunguni cha moka tukavane wakeli ni mina niena vilingi wa mauvo na kwa thaka na yutu kandeni wa mauvo na mema dhanguni na itwa vika nyani itwa rasa sikithuku anzo mwana moko ni makwa ni na idhangu ya The Standard na kwa ni tawasali shepeti wa mbua wikwati wako wa mukiene saa ni dhianji ukunengelele mauvo la medhanguni ya The Daily Nation. Good morning. Good morning Betty. Wa mukiene saa no nika sitembe kwa niambia ole kanga kidogo ndio ole kile bana yo kidogo tambie na yitu ambia na headline kana chongo kenene udhio ni wa idhango na The Standard maandikite panic in the valley na iniva make it visa wa President William Ruto na kicho nde ni tinawasa kwani ulone thiwe wa twaiwe baya olkalao nya ndarwa na wesa idhi ya chama cha DCP ni cha sinda na usindi munene muno na chama cha UDA cha walokani yo hetakana kana kuya kwa musi kwa President William Ruto ilembetani ya Rift Valley atongo ima kuni mambi kwithi wa maili kwa ninzeve na yuma kweti othuthia enende meyandikire kwa wingi tako ni makura na ende mayaze kana ethiwa meyandikithia kana enende meyandikithia kwa wingi President Ruto endene wa moisi munene livoti yesu kwa withianu irango ni ya kana na ya katano ya The Standard na ende idhango ya The Daily Nation tuikomana na mauvo maandikitwe The Untouchables na tikane wangale itatu baha ili weta kwithiwa inonikie nthini wa kilengesi cha ithoko ili na kuseku ya kauntini ya kana ko yekilioni mbunge cha Olkalau na yu thino la wibonekana imwe katwa number plate ili na ingale nisu bena kampuni nge sia kembene sibikie na kweyumiliana kwa sekana number plate isu kana namba ya wandikithio wangalisu nisio na hiki tumenchukube na mokuluma ati andwala imana kote manonekanie nthini wa musibi wa CCTV na ngalili na bikie kuoneka imwe baya itwe yandikitwe KCQ488H iweto kwithia yu inai katika Toyota Prado TX lakini number plate isu iweto kwithia ni ya Mercedes muthemba wa S-Wagon ya ML350 pena ngalingi baota black Toyota Land Cruiser V8 ile kweto kwithia Toyota inatumikie ni mbole lili kusiweta kwithia inatwa ise maundu maithoko na yu company isu niyo number plate isu iweto kwithia iteya Land Cruiser Prado ino indi ni ya Probox na indi babe na kangi ka White Harrier KDX 410 na gobe na company umwe wa Pakistan car dealers uyawe kwa Mombasa kwa sekanisi ni number plate yo haya uto ina DCA noni masema iko kunikeli akatumane na yuko kubikia bude no lo ibonekana baineza kwithia bena ukunikili andu alama yoto kwithia maile to kwithia metwa isi ukunikili baineza kwa samatambia mailu haya tusonga nambe na indi dhanguni ya keli ya The Standard mauvo otanu kwa dhukumi serikali alimo mevo teachers civil servants to earn more under new SRC pay review uni otanu kwa dhukumi onde serikali na wala zama kana serikali itangazie kana alukumiane maitha mayongelo musala na kwa ala mese na ngewa ya thukumi ni kana athukumi ala me ndini wa group job group A3 ala ni me makwata musala wala wande byo yu makakwata musala katika tiwa silingi ngili miongo ile maana dhandra miongo na silingi ngili miongo na itatu maana muonza na 10 isinaitwa basic na inde yu wongela ngewasia allowance ya nyumba na yes mautio ma nyumba pamwe na ndambo kana commuter allowances sioka yu makaiba wa 2640 kwata 27390 na ende ono wa ngili miongo na itatu aikwata ngili miongo itatu maana ana na miongo thandatu kwa asina alame kiwango ni kila cha ndebyo cha udhukumi adhukumi serikali na mo alame yulupyo job group EA makakwata basic salary ya katikati wa silingi ngili maana 3 na 10 na ile na miongo nyanya na 5 na silingi ngili maana 5 miongo monza na 3 na yana emwe na miongo ile alame musini wa ilovi na meki wango ni kiucha yulupyo
makakwata silingi kati wa silingi ngili maana thanthatu na ile maana thanthatu miongo nyanya na itano na silingi ngili maana nyanya miongo thanthatu na thanthatu maana monza na miongo ile. Huu ni wonanio wa kana athukumi ma serikali yu me sawasawa na kati ya athukumi acio ni alimu serikali likana na baadhi silingi bilioni nyanya katuno inya kwenza ama kumaandika alimu ya TSC na yu alimu na mwone mokitha mayongelwa mosala okwa okuvini kana mwalimu wa skulu wa musingi kana primary teacher 2 metha megito groups in grade B5 etha ikwata katikati wa mosala unono ula wendevyo yu katikati wa mosala wa ngili miongo etatu na ile maana ana na 10 na ngili miongo na ile maana ele na miongo nyanya na indi ni maandikite ile ingi bauna nondo wa masaa ndio utabia sionde kani utabia grade ya mwisho ila ni grade D4 ya naona senior principals ala meyo lopio mekwata katikati wa mosala wa silingi ngili yana imona miongo ile maana na miongo na silingi ngili maana ile na ile na silingi miongo nyanya na isu never tena mauteo yuangala mauteo sitha siyo lolivote kwa ile ni rango ni akeli ya The Standard na inde rango ni akeli ya The Daily Nation tukomana na maobo ala meweta kana manyiwa ala methe maimanda mekobo muthemba wa help na lete this ya manyiwa ande no imanyiso cia yulu cia imanyiso cia yulu ni kana bena mwema manyiwa me kunenga ne maobo mate maikithie kana maobo mate mahuo ni kana makwata kimanza kinene cha ilo Yesu na yu amwe methi tumaiandikithia tandiwa kana orphans kabindani kala mena si kwa mweto wa si mombe makete kuwa si na yu olonga me mubango swa universities funding na geta wa nuwa kuhatilile mwanyozo eta wa Edwin Wanyonye ayeweta kana we have mechanisms to verify the information you provide. If your parents are alive, we will know. The best thing is to be truthful because the funding model is designed to identify those who genuinely need help. Na yu yaseka na yu maybe to my ngade mawo ma kwaseka na moni ndiwa kana the orphans nenda kukwata kimanza kinena ngeke lovia na report iweta kana help inenga to kwanansia na undu mundu su we need kana mundu su kuoneka yenda otedio ethe windiwo kwata kimanza kinena ngeke kana tundu bona mundu ina si on there lakini mundu lo kwata kimanza kinene cha ilo Yesu ya 55% ya tuition fees nikana kotethesia manyigwa kumina masomo mo imanisoni cia yulu. Haya rango ni akana ya The Standard all Kalau by election defeat sends Ruto allies back to drawing board. Eno ni lali vote yenenge tomwanya aende kusinda kwa mundu Douglas Kamau Waweru kana ngodho kuya kilioni mbunge cha all Kalau county na Nyandarua varona asindi na otelo munene wa kula musinda mutongwi wa chama cha kanola no kitia kebela kena chama cha UDA yuwetekana kana usindi usu ni we toma atongo ina nyanya ma President William Ruto kusioka ngudho ingi kwa itina wa tent na kuambia ika masabu nesa maki siasa tuelekelo sa kwa ni mnene wa ngili na miongwele na muonza kwangeleka ni mnene wa thukumi ulane Felix Koskei ni uwethiwe aithuthia mbaye ya Kalenjin wesaithia ni meyandikithia kwa wingi ta kuni makura ayacheka na maye makuyandikithia kwa wingi mwana wo ulane President Ruto muisioni kabina katwelekelo sa kwa ni mnene wa ngili na miongwele na muonza livoti switha ngoni ya kana na 12 tena maovo wangi atatu ma siasa okwa mituki chama cha ODM nikithiwe kiasia kanacho kiesa komelwa ni chama cha UDA usuni oneni wa minister wa maundu mama kundi Wycliffe Beta Uparanya na ende aise kana kila meika meko kwatiania na UDA kuthukuma pamwe na mota ODM makaungamia moteti wa kibela cha Usumbe UDA maungamia wo na ende ketha makeliano loketha na thina ni woka ukakunewa kura na etha on them kana ni woka kwatwa mbau na etha on them na vinya wa ODM na wa UDA makatwa bailaitwa nomination kana muthungululo tiovu ODM ni kana mutongo wa chama kiwa Oburu Oginga Betty wethiwe aivo thesi ya usindi wa Kalau wa chama cha DCP ayase usuni usindi munini muno
mota UDA na ODM masindite vila kenda sia uyumbe na sia Senate kuka na kendo kanini mono na aitula mutia tongo imao lei aimemeka na ngeweno ya kwitha mea tanu mono nondo wakusinda okabila kamwe ka ol kalao na twemine ilango ni akatano ngewasia usakwani ngenata songa nambe ni kana likana kuya ol kalao kwa na kendo toa chunga kura kusunga kura yaku na ibane maandikite niki IBC mailite kana maandikite niki IBC mailite kwitha mena mate yani ne sakavina kala enende mosunga kura siole kana meya ya ite IBC ile kuangamia sakwani wala ida uona aki na ende ile kuangamia ngine kamina na enende ni mamkwati mutindo onge wa kusunga kura sio twalekolo sakwana 2027 IBC maileta me worded bane maandikite niki IBC maileta me worded nondo wa guard the vote move kana movement yesu ile we yambewa ya kusunga kura yes mawasu na watabia na ngoya kana na yakatano ya The Standard na ndi thanguni ya katatu tukomana na mauvo makone tingose ila inabikiye na kukulu maukulio kisangani cha bloga umwe ula wabikiye na kuwa wa na keta Ojwang kana kwa nile mkonetie mututia umwe kwa isitwa Ojwang Albert Ojwang na uloko ukweto kwithia akwatwe kuma county ya Bungoma tumusinwe lobi kiseseni cha Central Police Station ne tina report ile anenganwe kuyandiki mama uvo ya wetoka na kunani sino kuta nikana abikia kutiwa nethayu yu amwe katwala makuli tumokulio kana mo meyumelie kutestify kana kumya okusi be umwe ukwetwa ni technician Alon okwako na uloko etokwithia wa install it kana wekite CCTV kiseseni kiucha polisi cha Central mwaka wa 2024 na inene ehweta kana ni wetiwe ndeni wa station isi kuma tuko kenda ni munene wake kuka kukunikila mutambo su wa CCTV itina wa maobisa ma aipo kwithia mabikite ba ukutwa isi kunikili na ehweta kana methi obisini wa OCS na itina wa kunewa password akunikile ye bena zindu mwita ibota DVD DVR ile irecord ya musibiusu wa CCTV weto kwithia itaibo ya disconnected kana ndaya mwakini na otau ya switched off na ila wesio kunikila ye bena recordings kundu kwele ila sitebo na yo yaye wa muthenya wa thantatu na wa muonza iyo footage ilikuwa imepotea na bena ongi ukwasia kana alasime ithu kubuta nundu akoletwe undu tona kumya party imwe sia ukusi ulota na kwithia wikonanwa na Albert Ojwang kutiwa ni thayu na weta kana OCS taalamu no misimu yao wa matuko thantatu na matuko muonza mamwi wa thantatu mwaka ni usuo na thile footage isu ibikiye na kubuto na ibe na mokuli maingi ala modhiuka mawisa nene maundu sese ivanthi ya Kenya kilingi sini ukiutwiba katika story ila inenge tukana mabola manenge tu wito tukomana na maobo ala meokoni ngali muthemba wa Prado ili na tumiki ithokoni ili na kusiwe kuya olkalau na kufikio ibe weto kwithia andu ala mailite kwithia mayosa matambia makwiko kunikili yulua isanga isukana muwo kwithia we muvunguluke sio nikiuchikilio ni bunge cha olkalau menesa kosa matambia ala mailite na indi thanguni ya katano tutu koma na mabwangi mamukoneti inspector mnene wa mabisa ma polisi Douglas Kanja na alame weto kwithia yumende kama pike kotini kukonia amwe katwandu alame weto kwithia maite na asu atatu mawetetwe ni Evans Otieno Macmillan Kiarie na Michael Olo na ibe na mundu mkoma wa Olo akimanda mwana wake ukwasekana ilo na bikendini wa hospitali wa Thika level 5 nsikayone sia kumanda mwana wake nundu aweta kana nunathi ukite masibitali na isesesi ya polisi dandana mukwatia anoniwe nyongo 5 50 bodies siandu kana miandu mateskiwa na ibe na mukuli maingi mamukonetie inspector munene wa mobisa ma polisi Douglas Kanja ondo mwe na munene wa mobisa Maisalu Mohamed Amin yulu wa kwa NMT
Aindi mawo suwa weta makanja kwiyo mena mundu ya mini ni mumile kotini indi mene tha mayumi okose itina wa Justice Alexander Moteti kwa sikanamba kwithukisya ngosi ila sivo kuuli voti isu yithangu ni athanthatu ya The Standard na livoti ila beti wa weta kwa walikalau ya DCI ni maambie kwiko kunikili yulua andu asu manonekie mewikite uthio mana kona nginyande kimama uvo pamwe na kuna maasiene ende muthenya usu wa kuna kura kwa ya olkalao na ende number plates isu otabwa livoti isu yithangu ni athanthatu ya The Standard IBC kana DCM asene maende na kwika ukunikilive livoti ingebeti wa otabia yolua Albert Ojwang ula mwalimu na oingi ai mwandiki wa mavo kuma kwa mitandao ni kana blogger na ende livoti isu wimithia thangu ni akenda ya The Standard na ende twisi wakaju livoti ningi kipatoka ni oi thangu ni ya mwonza ya The Standard ni ulo wa awau me mwishoni na yu tina wa kikundi kimwe cha kuungamia thukumi mawiti Health Union Caucus aindi ana alamela mongamia thukumi ma counties kana ma county na yuku iyo ni maambeisye mukomo itina wakonenga mithenya 14 mathina kwa mathina mone serikali cia county aime asakana magavana mena ithiwa kana mena ithiwa maithukisya kiocho na menda wesethia ni kwande kwa ni mande kwa athukumi ma universal health coverage ni mande kwa kwanzia ya kutoa kana permanent and pensionable na yo me asemo maisio kethia weyani ginyaye la serikali cia county ikwithukisya kiocho devoti kwa wethiano yithanguni ya monza ya The Standard tukunikila mauvo amwe mumiswina atongo yi na hindi tuambia na maneno wa maminista vanthe ya Kenya na Ken Musalia Mudavadi ula huminie na kukulia amwika kile kutumiwa na eyo kutwa isi thoko ni ateti kavindane katwelekelo sakwa maneno angilili miongwele na monza na hindi ainena ayoweta kana I call upon our young people in Kenya and across the region to reject violence, divisive politics and tribalism na kiki thitwe kikusiwa kabindani kala twithitwe tuona mwika maingi metwa isi thoko na mewetwa kwithia me funded kana monga metwe ni amwe kati wa ateti na indi otwe obo mundu ni ange makonetie uteti ni kana mutongwe wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kulia ateimake meke kumukima munini wa president nake ni Professor Kithure Kindiki na indi aine na bomu thanyani wayo kwa ya musiku wake wa Munyoro numini na kukumakulia meke kumukima na asekana kitumikilo kwenda meke kukima munini wa president Professor Kithure Kindiki kana twende na create a very toxic environment politically na inena abikia na kumuyati na kivila kiwikalile chabikia kwithia kina muti ya mwingi alilikana kana no Mount Kenya and he can always come back home and start afresh na ende ndio ngalavuni kana anenie muno kondwe wa Munyoro matukwa mamweta au rikiji emasito maingi na yuno mutabise Kindiki amwe na livoti kana wende no bangi wa na undo nyene mwese Ruto yoso ne Gachagua undo nyene mwese Ruto ne kana nuko kwichanza na amwe na livoti kana akalenjin aweti direct atongwe ma akalenjin alama munyamasi alikana Gachagua munini wa president no asia no kumangwa no kubodwa ni akina Oscar Sudi akina Farouk Kibet asuni magoma mbaye ya Kalenjin kwa aziazu ni maambio mubode Kindiki na asia elawa deputy president mundu Gachagua asia kana president Ruto no atatie kumupetanga eliminate na ezuni kumoa kikamba na asia no atati wa mwike ya sumu nginya mutume ando wa Munyoro state house ICRG state house president wase sani ambetha meki waliu ondo sai yakele nitwende pitenda losa yakele nda kosa ya mwanza kana ya nana ko yande aya azene watu mewe chao ando mamwiki Yesumu ku ya Kisumu ku ya Kindiki esobiane na ndeke esobiane na lewoloko ya na esobiane no na maundo ndo mekata manangeka na inde aisi kana kibila kila wikalile ni it's a matter of ni it's like ni threat to his life
na kitumi ni kinu kwa sia kana ne wa komanie na isanga siki fabukanyo ila sia abanye kumina na ndingi mina mawo ma connect yote ni kana President Dr. William Ruto kwa tuwa kuika namboka ya kimaendeleo sioni kana isioni ila si South Rift na isuni ila si na county ya Bomet, Kericho, Narok na Nakuru na ila si wota kwithia itietwe na itina kimaendeleo one itina kwithia sia kwa tiembau utongoi wa President Dr. William Ruto na endelikana regarega cha wabebi na wayiku niti mwambio ni wa mwaka one muthiano wa mwaka mubitu ngale kwisu president ukutambuka na nende mangale kwa zima tietwe tina muno kimaendeleo masa kwi serikali na imateta sia kingi no wandiwe ta ripoti ya by election ya Kalau ilaba tukakana allies ma president Ruto ne meosio ka in the drawing board kunena na nyengi moma ne pape na pe kusia na president no kona ne sio kamosi kune musiku ne kune South Rift ne Rift Valley no sio kamosi ne kenda saidia na waende ya kulumeli ya base ya kanende to mina ripoti ya muthebi kwa ndatika imwe ni kana ando moyo kwa mwingi mera magiketwe na yupando na ando monza na yu makulu ni maende no kula niwa who killed them no wa mowaye na nikiwekio na kubikia omonde baezo kwatika bae mundu waisaikiwa wambeni kumana na ikuisu si ando asu monza atatu medio mathikito bandu bamwe na angiana bandu bamwe kwa huo then ando monza kwa ya mwingi county ya Kitui na ende report isi kwa wethani thango ni anyanya ya the Standard na inde kemina report ya muthebi ni kana masitale bante ya Kenya meenda mosungio yulu wa kilungu cha 2% deduction ndene wande bisia sha na kiki ukaitina wa kampuni umwe ulokweto Finsprint kwithia otawi ukonetwe ndene wande bisia ilobye kuma kwa serikali ukilandia kuku masibitali na kabindani kala yu kampuni kwithia wetwa isende bisu wetwa kwithia wetila 2% ya ilobya ugathukana na meo na masibitali metekana mubango la webo mayai na kampuni usukweto Finsprint na ula yu lasimika otawi kosa ilobya imwe kuchua nasio nayo ni kilungu cha 2% na masibitali nimeoleana na keu aya nditomini abao beando bande na kutoa ati yani muvea Benson Kimatu ya ende na kutosese ngale kosia chani kiva na ende ngala mumo nake asiende ne kuyangala kosia siongela kauntini ya Kitui nyenito Erastus Kitoko anzo momo endoni wa saa ile nungu ndisio kethia na MCM Sakwe wodini ya Mlolongo sio Kimau ulani mheshimiwa Daniel Mutinda ndwiki tunanisema ndomea kwa uteti wa utongoi na maendeleo na kwa ni tawasal shabeti wa mbua ni kuendea mdhenye mwailu